Bigirwa okuvaayo n'atondawo Eastern Revolutionary Platform. Yawaziruka waniga. Ati kuniga but political environment yekyuka nga bwembakobye. Ekyokubonera ku nze bonava mu DP DP yali zira kyenkoze kiri awo. Ayinabona capacity yayo n'omukulembeze Norbert Mao. Twafuuka naye lunaku lulala ba member of executive ya DP mu 2010. Ayina gy'okubona nga DP tekasobola kutambula era nga ezira weja. Najesoniwa twatandika people power mu bulumi obungi, abantu bangi batubona nga obulenzirenzi obuzira mu makulu, obulenzirenzi obwenoneze ebyabo, bati kyamala kyagemayo n'abe Buganda bene tibatuwagira. Ife abe Busoga nifo twasinga okulemeraku mu mbeera ey'okuzimba people power ne munaife Kyagulanyi Robert Sentamu. So era bwetutambula mu kyaife kitwali tutandise nga lulowooza nti kya generation yaife, era kyona nakibonamu ebituli bingi ebizibu nga ebyendawulo bingi munda, kibiri resolved, obutamana bungi, okweyagaliza kungi, okukonjera kungi, nakuba nti nze ebyobufuzi byange tibitambula nakukonjera abantu na ku blackmailing abantu. Abakulu bano kambawe space bafunire webaweerera tutandika olugendo oluyaka. Sebo twatandika olugendo oluyaka olina objective dalwo ediri very clear era wonaba ompaira omukisa ndadi kulambululira ku sebo. Okay. Moses Bigirwa munabya bufuzi amaniki wane Uganda. Wainumao twabonanga ekibina kya NUP. Actually soko ubulire okobera abantu okali mu NUP wava mu NUP. Ekyamazima kiri nti NUP nowe nandi bairengaze ngendo gibamu ayo yali tenenda. That is the fact. Wanga abantu basaine bakitegera no kitegeera nti nze ebintu bina byankolebwaku ebyendawulo nabiguminkiriza nga bityobola ekitibwa kyange byonone erina lyange mu bantu aye nga ababisetinga banange bene. So odi mu lutalo eisasi bwe likugema nga likuvire mu mugongo tibali balanga elikuvire mu maiso elikuvire mu mugongo libalya lya mwino na alikukubye erikugemye mu kifuba libalya opponent oba enemy. So nze ensasagiro naona ginabangamu giwabonanga mu mawulire era nga eba nsonga y'amaani no Bigirwa akoze kino era banaye ekibina kifuire atwise buyite ebintu birabana byapangibwanga banange abasinga obungi nga ba mu Busoga. So nakoba nti bana abakuluka mbawe space bakole ki bakole aye ebyo bina nga mbiguminkiriza. Owekitibwa Kyagulanyi Sentamu yali alikwidde Kamuli meni police mulemese yasindika advance team ye eteketeke candidate y'owundi against Bigirwa Moses era basulanga bali mu kuyoyota candidate waibwe bamusiga powder anirize bulungi bamugeza mu ovolo bamuwe ebigamo byajjo okwogera. Ogwo mulimu gwakolebwa mwani naze Sauda Madada ni secretary wa president Kyagulanyi omukyalo Gobeta Sala Muwonge. Bateekateeka candidate waibwe era saawa ibiri kuncho bali bamutuusiza ku office gyetuwangalira kwe eyali ya NUP mu kiseera ekyo nga mutuufu n'office niyinza agisasula aye bamaliriza nga bali kuleeta candidate nga bali kwenda bamwandulire abataka beekamuli muze ntandika okulwanagana naye bwetulwana okusetula akatebani analiraano omukulu biki naye nga nze ekisooka akalulu bandi bakaive bandi bakalutya awamu maani constituency nagisigalamu abantu abeeka muri municipality bakidi bulungi ninza asinze okwemerera nabo mu bulungi ne mu bubi tiko bati ndi munafu ndi rugojami ebyobufuzi byange biri live biri organic buli muntu abibona nga biri tambula aye bali basazeewo okunkola ku replacement ku muntu gwe twali naye mu kalulu yafuna obululu 10 omulete ku muntu yafuna obululu 15 plus ate omuntu nga goli kuleta na wa NRM azira busobozi busobola ku advancinga kukwemereza olutalo nga bunali nemereza olutalo lwa NUP mu Kamuli municipality ne mu Busoga okutwaliza awalala ayibo babonanga ono Bigirwa tulina omukola ki tulina obukulembeze bwa NUP obuliwo kati obwo mu Busoga
emisana n'obwire obukulirwa muganda wange weiganga emisana n'obwire nga batyama kumalawo bigirwa tukoze tutya lero tusuze tutya branch je tube twongeremu munigeri neipesa era nga amaani bagatola ku kitebe so bonalingirize ebyo byonna nakoba nti be ensteriko malwa lero nze tidirwe ndifa nekirindi tatikidi n'olwensonga eyo tidi oba ndifa nga ndi mugayiga oba ndifa nga ndi mwavu aye nina okusigala nga ngezaaku kasa katonda abanga akampaira obulamu so abeni yopi n'abawa chance umbrella yayo bagigabenga bukaali okusinga bapulaningira kunze buli dakiika nze mba ndowooza nti ndini banange nalira kisinga n'okulira kisinga kuba wona lintuuse ni NUP tiimu evu ebusoga ne headquarter nga kumpi tujja kuyitingana buyyitingana so nabakuba nti fulaga mugigabenga bukaali nze ndakwinunula ku mubataka mpolampola so n'abawa gap aye ekibuzo ky'obuuziza nti nkaliwa NUP waliwo omu ku bakulembeze ba NUP mu America omukulembeze oyo yameneka omutima ino yalumwa ingawulire nti nkoze ekisinde yakuba ati bigirwa mpa chance ndogere n'abasaadda bano ab'ekitebe tubone nga tulisolvinga ensonga ediyinza okuba nga daaliwo entontono kubanga politics era ali full of conflict tosobola kwewala conflict namukuba nti muganda wange ojja kundiza inuma nze mbaire movie ojja kundiza inuma ate iwe abantu boli kwenda okwogera nabo tobaidi Oriogati mu program ensi n'ebyayo Lisa Grace Mwesigwa etandika na chairman Nyanzi yanoonya Lubongoya Secretary General ndoze yanoonya ni president ebigambo bye bamuyiramu kidda kubyogera kumpewo wano aye mu bumpimpi enkolagana yange ne NUP ezirawo. Okay. Yeah. Moses Bigirwa enkolagana yo ni NUP ezirawo kyo kirikiriya butisadi nokuwa abantu babe balowooza Bigirwa akali we NUP